Pini la so video long nali tum phana ke than ponji la bangke nali tum la nung thek long ji lada ke tok pona son mate la so details aputhak si la bang so video long nali tum phan nang than pachini ponik po kopia details ma la pen koson son ma lai bangke non nali tum la so video arlo sang ton alam la bangke chini ponik po nali tum la so YouTube channel subscribe ke lang pulte subscribe igon la pen video nali tum share ponigon ande non pathiek pen la thumbnail la long ke tok pon alam the mate la so puthak le Pathek pen lang polo nang la pen chithan polo nang. Tande non pathek pen chithan polo nang kupia berta kimema. Berta kimela bang kinali tum non labang so alu long siang ton alam labang kinali tum thek pon long ikpo. La pen labang so alu long nali tum thek long si. Kunat pen si kapik lang pon malabang ke. Government of Assam Office of the Difu Cultural Center Difu Karbi Anglong Assam ahin pen sipak lang pon iklo. La pen labang so lo kapik lang pon adet labang ke 3 July 2025 arni sipak lang ponik no lapen la notice number nalitum dak thek longji lapen labang so notice alo long ki tok pon ko pps son ma ki tok pon labang ke nalitum non thek pon long ekpo lapen lada ki tok pon alam thebang la son lo the Department of Cultural Affairs Karbi Anglong Autonomous Council is organizing 15 days summer camp 2025 featuring a free training camp workshop on Karbi folk dance and song to be held from 12 July to 26 July 2025. Lapen the Karbi Anglong Autonomous Council Cultural Affairs Department hin pestami the summer camp 15 days sapan alang litum summer camp kapado pondo lapen labang so summer camp along alang litum kopipia son si kapado ponji ma labang ke dak nalitum theklong lo alang litum dak free training dak than pon ikpo labang so training along ko PPC ke than pon jima plo tangte Karbi folk dance lapen songs lai si than pon ikpo Karbi folk dance plote labang ke la Karbi ajutang ko son si ke kan kilun ma ke kan lai si than pon ikpo lapen Karbi la eli Karbi alun lun barim lai sta me alang litum dak than pon ikpo lapen kicheng ponji la bangke non ki bang jila 12 July pen si cheng pon pola pen kapa joji la bangke 26 July 2025 ansi alang litum pajut ponik po pulo tangte 15 days ang bong se alang litum la bang so sai bang la bang so training bang alang litum pajut ponik po la pen training along ke than ponji la bangke Karbi folk dance la pen songs si alang litum than pachini ponik po la pen adim apor kunatma pulo tangte la tan litum dak thek ponlong ikji Adimapur labangke the details of the venue and schedule are provided below. Lapen training labangke kopia training maplote Karbi folk dance lapen songs lo pada ponpo lapen adim labangke Office of the Difu Cultural Center Luru Langso Difu near Sunday Market Luru Langso Difu amang so dimsi alang litum pada ponikpo lapen date lapen time labangke la sonop 12 July pen si cheng ponik pol apen kapa juji la bangke 26 July 2025 anse pajut ponik pol apen apor lang damlo polote 2 pm pen si bang cheng ponik pol abang so training apen arni kangsam 5 pm ansi pajut ponpo jolalo si nili puthot ako nang thon pon thuik pol apen la so free training along ka charlie dunji aphan kon anse arta kinangji lapen Koson se ki jog don ji ka apply nang ji la so details tamini ni nam than pachini ponik po la pen application are hereby invited from the interested student children aged between 6 to 14 years la pen labang so a training mate ka charli dun long ji labang ke sumar tum si charli dun long chajji ata labang ningkan drop pen ningkan kripli ata tum si labang so a training along bang ke jog dun long chadi mate charli dun long chadi lapen nali tum jong si nali sumar aphan jong si pacharli dun ji pulo tangte lada ki pipon a contact number nali tum theklong ji lada contact number bang pli a contact number da ki pipon do kiching sila bang ke SMT KIP carbon rong pharpi a contact number do lapen number 2 long bang ke nali tum theklong ji ake hai Samson Ingchi lapen number 3 along labang ke ake IP Junaki Teron P lapen number 4 along labang ke
ki hai kam sing ti so hai tum a number da ki pi pon do la so number long nali tum contact ik nang po la pen a contact is stamina li tum la details son an le nali tum arju ingon la pen dak puthot kapachini pon tu alam the du tula nali tum dak thek longji application form may be obtained from the office of the undersigned from 1 p.m. to 4 p.m. Lapen nalitum labang so training along jong si analis somara tuma pan pachar le dunji ba np dunji pulte kicheng sin nalitum office along damsi hodak kidam nang ji apor labang ke baji sipen ani yasam baji sipen baji pli angbo nalitum dam nang po lapen hodak form longji hola soft form bang nalitum fill up nang po copy pin ya son doji la form along lapen ada soft form along nan tum submit du nang po jog du nang po lapen labang soft form ka submit last date labang ki non ki bang zila 11 July 2025 an si last date lo labang so prang sinali tum jong si nali tum la osomar tum aphan pachar le dun ji jong si ning hang polte labang so prang si la 11 July prang sinali tum a form bang ke submit dam nang po lapen copy pi a process si da ke claim nang jima labang ke nali tum oda office long dam lo pulte nali tum ang ton details alam labang ke nali tum chini ponik po lapen ladakta kipipon a contact number dolo labang so contact number long nali tum kolo pulte details alam nali tum arju long po lapen nili puthot nang than pachini pon thuik po training labang ke karbi vlog dance lapen song si alali tum than ponik po akijoy penos tekai sita nali tum pe nang ne mate pinang ne lapen adim labang ke office of the Difu cultural center Luru Langso Difu near Sunday market Luru Langso Difu so dim si alang itum pado ponik po lapen date and time labang kenal itum dak thekongsi from 12 July to 26 July anlo lapen apor labang ke 2 p.m. pen 5 p.m. labang songbong sa alang itum than pon ikpo lapen adim nalitum dak thekongsi lasi prabjen pen nali sumar tumaphan pachar lidun igon lapen la karbi vlog dance lapen songs lahai kacharli ba pacharli nang jis tame kenang sotlo la se prabjin penalito apomang jog pidun ikon nalitum asumar to maphan lapen kenang so details jong nalitum chini thulang pulte ladak ki pipon la contact number lo nalitum call lang po laba call non lapen details salam nalitum arjigon lapen application form labang ke nalitum ki jog dam ning ji apor labang ke arning sam baji sipen baji pliang bong sinali tum dam nang po lapen last date labang ke 11 July 2025 ansi last date lo lapen la sonson update mate la sonson abirta nali tum karjulong verji aphan labang so YouTube channel labang ke nali tum subscribe igon lapen labang so video nali tum ko an ma share igon karbiang long rasta me pachinik nang lapen palangik nang lapen ning ke hang abang fiatum asomar tum aphan pajok pidun igna nasitu me thakme kardom